milkaawa nama milkaawete hijat nama addunyarra jiru kana yoo gaafatan ka ibiddarraa bilisa baatee jannata seenu irra guddoo milkii jannata seenu oduun ta'in fuula rabbii ilaaltee qananaa'u warra jannata seenee fuula rabbii ilaalee qananaa'u san rabbiin waa godhu haasawni arraan tanaa waan milkii taate akka namni muslimaa hin gaddine guyyaa keessanii miti umrii teessan guutuu ilma namaa takka akka isin hin gaddisiisne yoo feetan guyyaa keessan guyyuma arraan tanaa qofa jiraadha ani arraan tanaan dhaladhe arrumaan tanaan du'aa hin jiru hiree biraa hin qabu ana ammuma salaata jum'aa tana booda hin jiru ana tanaafuu namni guyyaa isaa ka arraan tanaa qabatee jiraatu yeroon salaata kiyya salaatus salaata kiyya bareecheetiin salaata khushuu'a qabdu san salaata yeroon qur'aana qara'us qur'aana gad qabeetiin xiinxaleetiin qara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالوان كيا كسلاما بغا نغيا نويد ربين بغا نغيا ونغر سيسي غرسا غبابا أنغا أذاني لمدا أذانو دقيقة أكو أسد دقيقة تجيشو إن شاء الله مال جتي سيتن ملكاوا نما تهيجت ما جتي ملكاوا nama milkaawete hijat nama addunyarra jiru kana yoo gaafatan ka gosaan adda geographicaalis adda kan as jira kan Saudi jira Amerika Awurooppaa gosa ilma namaa ka fadhe amantiin isaatis waan feete haa taatu maal ta'uu feetaa yoo jettanii gaafattanii akkaataan inni itti joo yookaan afaan isaa adda haa ta'u malee milkaawaa namaatiin ta'uu fadhaa isiniin jaalawwan kiyya islaama yookaanuu isaan I wanna be successful akkana siin jechuu mala garuu milkiin tuni maali yoo nama garii ammaan tana gaafatte maallaqa qabaachuun milkiidhaa siin jaa yoo maallaqa qabaachuun tun gurbaa harka saalihaa keessa seente na'am akka rasuulli jeetti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam namni saalihni tokko yoo horii qabaate dhugatti namni san milkaawaadha kama fi sahih al-jami wa fi sahih at-targhib min hadith abi kabshat al-anmari radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu wa fihi إنما الدنيا لأربعة نفر إرجما ربي صلوات الله وسلامه عليه كجؤون دعيجي الدنيا تون نمو أفري في الدنيا تون قدنا إسيتين مغولي إسيتين تنو نما أفريت أني أتكلم سا غروب متكان أمان تنا إسني دوفت لعبد رزقه الله مالا وإلما إنه تكو غبري تكنا كربين horii fi beekumsa isaaf kan fahuwa yattaqii fiihi rabbahu horii isaatii fi beekumsa isaa san keessatti rabbii isaa sodaata wayasilu fiihi rahimahu ammaas fira isaa itti maxxanfata waya'lamu lillaahi fiihi haqqa ammaas rabbiif haqa horii sanii beeka maal jechuu kanni zakaa horii sanii kabaasuu jechuu yoo gurbaan tokko gabrichi tokko akkana ta'e واني اني اركت مالي فهذا بافضل المنازل اني كوني صدركا غرري تاتي تاتو داجي ابو ور صدركا غرري سن اركت ربنا واغو يو غبريچ ساليا هركسيني نعم ملكاوا ملي الرهدون ما هورينا ما قبو نما ملكاوا مت الردور النيه تاريخ انتلتكات اسني فيمي كريستينا اوناسس تجامت مالك كاشي قفو بليان كيا هورين إسي متا نما دكوس أبان إسي بلياردير ورا راشيات إنتلتيتون دكوبا أنا راكسيا كب
ana raksiyaa jechuun nyaata nyaachuun dandeessu yoo nyaata nyaatte ni haqqisdi ni qallatte hisaaba malee gurbaa tokko heerumte gurbaa san baatii 9 booda gargar bahan ammas gurbaa lammadaati heerumte gurbaa lammadaa kanas amat takka booda gargar baateen taraa sadaffaatis gurbaa takka heerumte ammas gurbaa sanis mucaa takka irraa dhalteeti amataa fi cinatti gargar baate taraa afuraffaa azzakumullah heerumte yeroo kana eessa dheeyxe seetan Paaris dheeyxe biyya Faransaay magaalaa guddoo dheeyxe biyya jaalalaa jedhaniin yeroo achi dheeyxe ammas ummata paaparaazii kanaatu isii cinqa nama beekamaa beekamtii akka sheekootii asiiseeti tafaranjootaa san arkaa isii jibbitaan sin ja'a bar wallaahi alummaa miskiinni kunirreen arkaa isiitiin jibbiin sin ja'a ta'achi paaparaazii si jala dhaabbata nyaata maal nyaate waraqaan inni darbe maali fuudhanii hafuuraa siqite yaa Kiristiina ni beeyna ja'aniin gaate abbaan kee tujjaara abbaan kee du'e horii san cufaa tuutuu siitu dhaale ati milkooytuu namaatii mitii ja'aniin maal jettee seetaniin isin ani milkooytuu namaa oduun ta'in hongoytuu namaatii jetteen obboleeyyan kee yeroo xiqqoo booda biyya Arjentiinaa appaartaamaa isii keessatti overdooziidhaan duute obboleeyyan kee miliyoona 500 doolaara kaash qabdiin sin ja'a doolaara miliyoona 500 mushi miliyoona takka ijoolleen dirree dawaa sitti taphatti miliyoona takka yoo qabaatte ati tujjaaraa bar mangistii bar sin ja'a dachii takka 3 kiilootti siif hin bittu bar gurbaa harka saalihaa yoo seente na'am akka eenyu ragaa beetti hakimii miti bar rasuulaa beef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeroo san milkaawa beekamuudhaan milkaawaa saha namni yeroo beekamte dardara ammaan tana as jirtan rabbiin rahmata nama isiniif godhe malee dharraa teessan ija keessattiin isin agaraa bar beekamuudhaaf gana caceeta nama sirra guddaafaa faalleessiteetiti beekamuu feeta kanatti yaa waxaxee balaa waan takka sin gootuun sin jaaru waan takka warabbil kaab narraa furadhuun sin jeebaran gorsi namni biraa sin gorsineen si gorsaan kun rahmata rabbiiti tanuma faranjii sanan sallikkitti ilaale wallaahi nama maraateetu jira Michael Jackson namni hin beeyne hin jiru saaliha walitti nimnu akka isa gooteen beekaa laalee dokumantarii isaa aboo ati gurraacha akkamitti nama adii ta'uu feeta ja'aniin gurraachi nu jibbe ja'an ummati adiin keenya ja'an dhiibbaa ajaa'ibaa itti fidanii sin ja'afa hanqa yeroo manarraa gabba'u maaksii uffatee gabbaa obboleeyyan kee maayyiin isaa amata 50tti wonno overdoosiin du'e innillee isin taarika isaatis hin laalle Michael Jackson islaama ta'ee jira jettan interview obboleessi isaa al-arabii irratti godhe hin laalle maaltu sin ga'e TikTok laali malee ati tiiroo obboleessa Michael Jackson islaamawee jennaan jaalachuu ture garuu hin islaamawne jeen obboleessi garuu islaam milkii miti yoo karaa rabbiin fadhurratti oofteen malee beekamtiisan kasii kanne hawaasni qee akkasi qeebalu kasi godhe Allah beekamtiisan fuudhiiti isumaaf deebisiin sin jaabar ammas guddisee akkasi deebisu yeroo san maal gootani beeta hawaasa kee itti fayyadda lubbuu ta'e hin fayyaddu maaliif amma gurbaan tokko kan beekamne maallaqa masgiida gargaaraa yoo je'eefi ustaadii beekamaan tokko sheekni tokko masgiida gargaaraa yoo je maallaqa namni baasu takkaa miti gaa akkanatti hawaasaaf dhaabbadhu miskiina warra booranaateetu rakkate hunnooti asiis ni agarta rakkoo keessa jiran amma qotee bulaa ummata dardara jimaa qamaa je'ee isaan hin gorsu garuu qotee bulaa saniif rabbiin je'ee jimaa haa qaaleessu leeylii dhaabbadheetillee du'aa godheetiin jiran sin jaan maaliif rakkoo isaan xuuxee agareetiin jira namticha dheengadda ijoollee isaa yuunivarsitii nam 4 ergee qaraasisuu danda'u
akkasitti akka ajaa'iba qaraasisu jiru mana cufa ka irraa jaarrate arraan tana harka namaa sadaqaa qabu'een agaree boleeyyan kayya honnootii dhaabbadhuuf isaaf gargaaraa je'in haala mijjeessaaf akka ammas akka duraanii sanii dhaabbatu ammas irra hedduun namaa milkii maal isaanii beeytanii aangoo qabaachuu milkiisa tanaas yoo numa itti beeyteen sinja yoo ummata dabarsanii irra laallatte akka amma bulchaa mu'mintoota amiir ilmu'miniin abii hafsin umar ibn khattaab alayhi min allaahi ridwaan gaaf tokko aduu jabduu bar dhagaa gaaraa kana tabaqeessitu miila yoo ashawwaa san keessa deeme kasi babbaqeessu kana isaa deemu jiru eenyuutuutu agaraani bulchaa mu'mintootaa ka sadaffaatiitu agaraan abii amrin usmaan ibni affaan alayhi min allaahi ridwaan yaa bulchaa mu'mintootaa aduu hamtuu tana keessa eessatti akkana deemtaa jennaani gaala tokkootutu baytul maalirraa baqatee gaala saniin barbaaduuf deemaa jeenu boleeyyan pirezidaantii biyya 25 miilaan lubbuu isaatiif gaala tokko bar gatii meeqa amma 1,130 waan akkanaa tokko maami gizee inni gabbahee barbaadu laaliga malee aangoo rabbiin sii kannee aangoon dirqama pirezidaantii ta'uu qofaa miti bar koomitee masgida keessaa yoo taates dhiisisanis jaartii ilmaan yoo qabatte yoo waan rabbiin godhisiin jee godhuu batte ibidda jahannam halal godhatte jannatnis irratti haraam rasuulaa jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadithu muttafaqun alayhi ma min abdin yastaraihi illahu ra'iyatan gabrii tokkollee waa hin taane jee tiksitee takka allahan akka tiksu ka isa godhe wa huwa ghashun haala inni tiksitee sanirraa dagataa taheen yoo gabrichi san du'e allahan jalla jalaalu jannata isarratti haram godhu malee waa hin taane yoo itti beeyte na'am milkii akka shari'aa islaamatti milkii jechuun obboleeyyan kiyya guyyaa qiyaamaa san ibiddarraa bilisa baatee jannata seenu irra guddoon milkii jannata seenuu oduun tahin fuula rabbii ilaaltee qananaa'u warra jannata seenee fuula rabbii ilaalee qananaa'u san rabbiin waa godhu haasawni arraan tanaa waan milkii taate akka namni muslimaa hin gaddine san keessa waa takka isiniif haa himu ta duraa maal jettee seentanii beetanii fakkir washkuru jette yaadi xiinxali eeganaa waan yaadde kana rabbii keetiif galata galchii jette irra hedduu ilma namaa yoo amman tana zamana kana faa yoo laaltan ikonoomiin rakkoodhaa je'ee namuutu nama rakkatee cinqatee dhiphatu malee hin agartu garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo xiqqoo dhaabbannee gama lubbuu teenyaa deebinee if lalle wallaahi alladhii laa ilaaha gayru qananii ajaa'ibaa keessa jirra wa in ta'udduu ni'matallaahi laa tuhsuuha qananii allahan jalla jalaaluhu isinirratti dhangalaase tana yoo lakkooytanii fixuu hin dandeessanii jeebar mee atummaan obboleessa kiyya nan deeggartu ati ija lama qabdaa bar namni biraa ija lama hin qabu ballaadha ati harka lama qabda namni biraa harka hin qabu ati miila lama qabda namni biraa naafa bar baakooraa oduun ta'in shorroqeetiti miilaan deema ati funyaan kee nagaya lala hafuura odoo hin rakkannetti baafatta yoo dilcorraa dheete dardara akka keetii oksijiina ka itti godhan agarta intala xiqqoo ammaan tana dhalatte oksijiina malee ta hafuura hin baafanne agarta dubaree qananiin tun galatatti hin hajamtu galata rabbiif galchine yoo galata rabbiif galchite allahan jalla jalaaluhu itti sii dabalaa bar la in shakartum la aziidannakum akka imaamu shawkaaniin xayyaba allaahu faraaje nama rabbiin subhaanahu wa ta'aala qananii takka isarratti qananeese qananii sanirratti yoo rabbii isaa galatoonfate allahan dachaa isaaf godha beekumsa sii kanne beekumsa saniin rabbi sodaatteeti hawaasa kee tajaajilta rabbii irra galatoonfatte ammas beekumsa biraa rabbitti siida horii qabda halaal irraa qabatte walitti haqa isaa beeyteetiti haqa miskiinootaa beenaan dachaa godhee sii kana fayyaa qabda
alhamdulillah yaa rabbi fayyaa kana goote jetta ammas fayyaa biraatti itti si ida wanta na cofaatu war rabbiin isin idee rabbi isin haa godhu irra hedduu namaa maallaqa qofa yaadanii beektan garuu milkiin tun akka abbaan isaaf galtetti shari'aa islaamatti innaawaa hadiisa tokkootu jira rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanji amaanaadhaaf gariin ulamaa'ii hadiisa kana isnaaduhu da'iifun je'aniin garuu anta allaamatul albaaniitiin firadhe xayyaba allaahu faraa والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة في سننه وحسن إسناده علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة رسول الله نمالجي صلى الله عليه وآله وسلم عبيد الله ابن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها نمني سنرا غنمت سيني آمنا في سربي معافا في جسدي حواس إساتت هوري إساتت ماتي إساتت يرو سينو نغيا وماتك أما أنتنا دريدوان أكا أمس سدي دراتي متخا نغيا مو نغيا مت إيه ربين بيتين نغيا ربين واقول نغيا تسنت جارتي تي إلمان كي unnoti seeku jira namu gammachuu qabu boleso qaami keetis nagaya harka keessa soosita unnoti ijjiteetis numa daleedi akkanatti kaseen indahu quutu yawmi qallabni isaa ka guyyaa isa biratti katee qallaba guyyaa jee bar mallaqa baankii keessaa qabdu hin jenne rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam 20-50 taatu waan ati arraantana guyyaatan faxarranyaat naaqana iraata siifi jirti akkanatti ganamatti kaseene akka nama addunyaan tun mogolee isiitiin isaaf walitti qabamteetii namni addunyaa mogolee guutuun isaaf walitti qabamte rabbii isaa galatoonfachuu qabamu galatoonfachuu qabu garuu istiil nuti waywachuu wajjirrama waywachuu wajjin jiru qallaba isaa ka guyyaa jee bar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam عبد الله بن المبارك طيب الله ثراه حديثتك رسولات صلى الله عليه وآله وسلم جاء يوسنجان أكد افتساني قبلي يوكانو أنا في سن طالب العلم دامي مالغون صحيح مو ضعيف مجنك أرچو كم صحيح تانان متى في إجران سنجاديرو يو ضعيفة تاتك تنانو راديسي جنان qallaba isaa ka guyyaa ija qabda hafuura nagayatti jirtu obboleessu dubaree maali waywachuun maaliif hiraadha waan nu dabareef maaliif hiraadha mustaqbala waan boru dhufuuf maa gaddita hin dhufne bar aduunuu hin baane bar maaliif gaddita maaliif guyyaa kee ka arrantanaa fitti firraa balleessite haasoyni lammadaa hunnooti tana je'eetitin nurraa dhaabaawu يومك يومك والله الذي لا إله غيره قياك سنيمتي أمري تيسنبوتو إلمنا ما تك أكيسن هنقد سيسن يوفيتن قياك سن قيوما أرانتنا قف جرادا أني أرانتنا ألده أرمانتنا دعاء انجرو هري براهن قبو أنا أمم صلاة جمعة نبودا injiruan tanabu namni guyyaa isaa ka arrantanaa qabatee jiraatu yeroon salaata kiyya salaata kiyya bareecheetiin salaata khushuu'a qabdu san salaata yeroon qur'aana qara'us qur'aana gad qabeetiin xiinxaleetitiin qara yeroon zikrii godhus cal je'ee tasbiifi yookaanuu waan ammantana maashinaa san cal je'ee injoo huduuraan odoo qalbiin tiyya achi jirtu haala qalbiin tiyya waan arrabni kiyya je'u baytun haala isaan lamaan wal qunnamaniinin rabbii kiyya zakkaraa yoo akkasii zakkarre imimmaan ni dhangalaasanii beeytaa ijji nama sodaa rabbiitiif booye rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam
في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أتجازا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه نما تربة قدس أرشي جل ورتا أدوبتي بر حديث متكتشا كناتون نما تربة دوبتي ملء ور قدس أرشي جل تاو نما هدو رابط إسني جهرته تيسنو قويا قدس ربي ملء قدس برا هجر رسل ور قدس أرشي جل تاو ربي سناتايس غرباتو كربي حال إني كوباجرون ذكره إجلمان إساء ممن دنگلاستيجي أدو قلبين تيجا بيتو حال قلبين تيجا أتجرتوني ذكري قدا ويا أران تناقي ستي نما مسلماتي متي علم منماتو نمته ننفجد نما إمي ميداتي ننكبر قبريوني تكو نبر باكي سنين دك نما تكوبس ديميتي تين غافر دك beekumsaas guyyaan kiyya ka arraan tanaa kaleella akka naa bareedu nin dabaladha qaceelloon tiyya ta kaleerra arraan tana akka jabaattu nin dabaladha wirdiin tiyya ta qur'aanaa ta kaleerra arraan tana akkaan idaadhu nin dabaladha maaliif ani arraan tanaan dhaladhe arraan tanaan du'a yawma ka yawma guyyaa kee ka arraan tanaa qofa qabadhuuni yoo arraan tana daabboo oowwituu nyaatte خليه غيست دابو شاغدا يو نياتي دوبره وان خليه سيادودان مالف غيا خي خاران تنا افر بلست والله غمچو زلالمين فدا يوجت وان تنبر امان تنا الرغيسيتي فرنجين live in the moment يت amantan islam amma fi amma miti ana fi atitu qur'ana fi hadith sahih rafagati hunnoti egasi Abu Bakar abalusan motivational speaker la harifa jettan garu wan akka qur'anati fi hadith sahihati motivate nama gotu wan takkan agartun sinja wallahi wan takka arrai fi bu guyya jum'ata gazir suratul jumu'ah nu cofatu tu be khami fasau gazemi wasari'u lal bagagan figi arifadu jerjer fadu wan takka mal do fe naimu danda namni birami mi mal naim واستعين بالله ولا تعجز الله غرغر صفدو ددبين ستين دغيمين افنيفتين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غياغي كارانتنا غيا تنا قوفق ابدا تان يو ربي جي ان شاء الله تديبنا يون دوغا كون ربي رايو تو غوري همنيا نفسي تياتي بشيطان الراي كرا بريدا كان اسيا دچيسي ان توجي چودا برا الله ننتكم اسني كرا جنتاته أنا بدي جهنم كيستي والعياذ بالله ندرب الرئيس الله ينتقم أنا سكرين دوب رسين لي ورد الجيفة ورد الجت ربنا وعقوله نشوفاتو ربين قرا خير ربنا وعقجل شو يا دام راد خير ربنا وعقوته هم تشوفاتو ربنا وعقبو خير تشوفاتو ولدنا وعقبو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.